Ani natule kemini wa shuki tindo nindini wa Isaye na ulatu utele sema danyani wapo ndini jamaa watukisi nini na wetaka na wesona jamani wetaka na nini nondo kwithwa kwithukiisya au memono muno maisiki na kuya medho imalikita nanda maisiki ya kwa kuya medho imayuma lukanza haume kaingi maya mevivite medho imona bebina kumona lakini loke umundu atumwa mani umane kuthuku loke we jamaa atumwa okamana ondone wetie olatu mutele samanyani wa mundi ati wanagitindo lelesiba bandu bana thina nitwani te bandu ba miaka kenda ikeni maji miaka kenda mundu suma iwikanie bula imwe ni masya ite siana ite tu na tuomani tubisi na sisi na munene wa mbili elaki bijaga cha kwaje kana kambe nundo wa kwithwa oni mundu tofauti na ola watwaite sia oni mundu tofauti muno na ola watwaite se kuma mami na utwana mekalie nesa bandu ba evinda na yila mo kiema adimana kana kambe remember oyime na siani ile tutubise tuombe ila mo kiema kwa kambe madina mambili oba nundo ambise kwa na muka aibinduka undote wa kawaida na abinduka maka boka babika bandu kila kintu cho ndecha dinzi yini kwa jamaa yiyu iti kwa saitelewe kila undu wonde wakwenda utembea na muka wakwenda kuisania na muka wakwenda kwika maundu na muka yani appetite ya maundu onde ya the zero na jamaa huya siya no tutanga ngiti nikana withie ni watungia undu wewe lakini ni ba melile sidi na waligile kuma ila makwatie kana kambe na jamaa hii yasia onake muka katika kupinduka kwake yone kamwe ndo yasia mutwabe ndo yana yasia wigile bandu kethia ona amusisi na mukoma nyondo amukoma na sia yasia ona maundu ma usafi ba numba mukane wa lelile yasia na sia no ikoma ananza mabinda amwe ona itembuye yasikila binda bana na muka amuya no gusenzia musisi amuya baibando bana thina lakini o jamaa yende na kumia nondo asiasa muka akeda otiula watu yeni mondonge uwe tofauti jamaa hii yasia ina itumisyo ndesi ya kumala lakini ni bata muno na family hakuni tia makai kanabe umuwai there is such a situation ukeda mundu watu haite mundu we ndiye na mwasi asiana no mwikala netia ni miaka kenda akulite kana ni batoma ubikabando owadela na elabe mundu wa yidela in such a situation ki ata nikana wide elambe wile niyoka ingi jamaa hii tule tumetelesi na akulite kana mundu wa isila undo wa mata usuni mwatwani na mundu mwe na miaka mingine musiaite lakini wata jamaa wiwa undo wo mbepio wadelie kibetine kichako sekurene baake ko yani ona mundozu akona mundu tofauti kabisa eze utiula uwe mwene watu aite siana sivo nde kwenda kwa family yake si Itumi listen this ya kumaluka lakini nde kuiwe ayenda kwa family nde kwenda sana saka itezeke aijite adikondokongi akulite aume niwe laba mundongi wa aidhila in such a situation and if yes ki atanega na with them mewile su ni yasi okayenge you ought to mutede ni ngwenda ukulia is it kawaida kwa mundo mutwani ite mundo mwena miaka miongoli mundo mwena miaka 10 mundo musia ite kubika bandu yani ukede ndo mwiwa engi ba yondo na ukwenda ndo anda utembenya na ke ndo ndo vikondo kwenda ile okwenda nyaganisani na ke ndo anda ika maundo na ke is it kawaida yani ukela mundu wesi mundu womisye kwa ekele tunuwakati iki ama kwaku baibi kwa bandu gala ndwena wendi ona is it kawaida ni ndatuna na nyebama otutelesya family ino kui mundu wa idhila katika situation ya modembata usuna edhia evo wekangangie atanika na withie undusu wa wiwia mundusi wa kunu wasioka yenge siuki ketindoni ni shabikiloti le tumotelese kione kicha umundi udusini ndo wiki maana nino ituma wabamana kwa linga nata motelese ya family ino tambo kula nyagana ni undu wa kawaida mundu mwikali tina ke miaka kenda baili zuti miaka ili mundu mwikali tina ke miaka kenda ni musiedesi ya niretu lani baili kwa bandu wa ukiwe apana ba uti mundu la nato uti ula nendi oyu
ni mundu tofauti kabisa. Ni kawaida. Na number 2 la waidi la in such a situation weki hata nikana withi undula wegwa umbene no wasi okay yani kana withi ni mwasiana wa ena wia si tumiso nesi wasi akumala lakini ndakwenda kila zizi anahisi yake unatimoka kila zizi anahisi yake kiwa masabu maemela tuna mutadesi mwenyane owa omonde ligisi nambani ya 0703663183 na 0751992994 mundu womise kwa emwitu wonga miti kila bandu elio sawa ayoka kwa kuwaisia na no complain ni watikie mama no complain kiko ni cheliwe ndi zika na mwanone wa mutabelo akikoka na yeso na babindangi ni kala na tawia isiana ndi sini mutabangangi tamabinda menata and again I mutabia atumia atoni ile ata unone kilani sina agabe toni mutumia akwena ndo dikwa asu adu na ndo dikwa asu mana ko yesiana na ndi satumia atoni eba